Yo, me do amanetia gbene novi veve yo kata le xixe kone adzi. Kple agɔtsi me du tawo keke. Be egba mi le agɔtsi me, batu me, alufa, kɔdzi. Ye ame ye kpatse na mi le batume du me le gbe nye mi ame kplɔla ye nye tɔgbe akpalu. Gake nu yi ke gblɔ ge me le ŋdi ya la, me le gblɔ ne agɔtsi me du kple du sia du be ne woase nyui. Be yi mía tɔgbewo woatso woƒe dua alo woatso woƒe kɔƒea alo woafi woaɖo woƒe adexɔe nua meɖo ko wotso ko aɖee woka nane dzɔ hafi teƒea wozu du ye ne woaɖe ŋkɔwo gɔme na wa woagblɔ na wo be ŋkɔ ya nu yi ta wosɔe ne edu ya ye ya. Wotsɔ na miame du gã be agɔtsi me ekpetɔ egbe azu kpetɔe elabe wo be ekpe ɖe le fuma etsi me vɔna le mo yi mía tɔgbɔ kadea wo be dze be yewotsi ekpetɔ ya ŋutsi eye wotsi ŋutia tɔdze hã le fuma tɔgbewo yina ɖe tɔa to wokua tsi yewo va do go mawu ɖe le toa dzi eye wodo go mawu ma nye vinɔ le vi ɖe ata dzi le tsi lem nɛ zapɔ ɖakple nuwo le tsia dzi le tsi ma ƒe nɔnɔmea woyɔna mawu ma be pahɔe mía tɔgbewo subɔ nɛ tso blema egbea mi gale subɔ ma tɔgbe yi ke kade va ɖo batume nyigba dzi ye va yɔ nɔvia be o yi ke ɖe teƒe ɖea eba metume ne ku le ɖiɖi hã teƒea fa ezu eba metume ye wo le yɔyɔ gbe be batume edu ɖe sia ɖe kple ƒe tɔ ɖe sia ɖe kple ƒe tɔ kple mía tɔgbo ƒe mawu yiwo nye woƒe du trɔwo eɖe yiwo va tu le teƒea eɖe yiwo kɔe ɖe asi hafi wova eyi mía tɔgbo nɔfi ya woyɔna teƒe ɖe be anyiza ƒe yi ke anyi ɖo hɔe ɖo ɖiɖi ɖo ye ne tsi le dzadza etsi mele dzadza no do gbe ɖa le fuma etsi dzana ezu anyiza ƒe eʋutsi gã aɖe nɔ fuma tsã fifia ʋutsi ma emu eyi ke woʋu aʋa wobe no do keteke mɔto batume va do ɖe Ghana anyigba dzi mía tɔgbɔ be nɔ be mɔtrewo le na yewo ta yewo melɔ be dzamawo no wɔ nene ƒe numɔ dzamawo sɔ tu be yewoavɔ mía tɔgbewo le fia gake mía tɔgbe ɖeka ye koe fia asiwo be o be tu be nyagbetɔ dzo sɔna ɖe ba tie dzamawo sɔ metua ɖe ʋutsia dzi le dada kakakaka ekpe vɔ le me yawo nyawo ɖe nu egbea ne va gɔtsi me batumea ne yi ɖe nye atɔgbe nye ƒe aƒe mea akpɔ dzamawo me ketekpe gakpɔ wo yiwo be yosɔ do mo hafi me doa le tɔgbe nye me vu do nu wo nyawo ɖe aʋata nenye be gbe kewea woadoe vɔ ɖe aʋata ɖe yewo be ta emɔ ma to yewo gbɔ gake gbea ɖe mi le wɔwɔ ɖe ekɔ kple sewo dzia mi megale wɔ ɖe numɔ ɖeke dzi o vɔ mi le gbɔgblɔ be mía tɔgbewo ƒe mawu nye mawu ƒoɖiwo ame aɖe yi ke de dzesi be fia ne tsi mele dzadza o ne do gbe ɖa etsi adza ame aɖe yi ke nya be ɖe ne tsi le dzadza akpa ne yi ɖe batume be eba ne mitsia emi ne ya anyigba ʋuna
ye okonu ya be ya wenye yo pe mawo ne gere koto enema vo egbe a ne gere tepe mawa fi ke power me tepe ole a egbe a obo kodo mojaka sadife nyon vio wa do la peme wa do no no ogbo leke duko ante wa wo de ka wo wava ma va mele java le miabe duko me gbia le anyigba gereji fia kwa nodo fia ne tukara me jowa fo me la go be me nya me mo wado e décembre me zame kaka ne pozaga eve na wonu na ko gere kiwa me le gbogbo me yi me a 0 ele 0 nil purification de la meresi wow la eye be ne je wo so le ti wi de ke ya me kaka ne le ti wi vi agbanya wo wi atoko epa obe o la saduge one o me yo nya sa me tade no lawa organisateur wa no asitrol azanti ka nkeke akwa adoko azame komiava menye be obe so anya sa ka fi ono ogo be dodo de kemela sancho ela be epela azan onye tanemi me wo dodo denchi dongo gbe jagraro denchi dongo gbo la gere mevon ka fi ebe ivale jagraro a jidudu le kema ante wan so ase o nenye be so na kope me ya janun jana ka fi eva yinare edugame ado agblewu so le kope ame azo alojo gbesi asore gameji never do duame voa ya gere no vire gbo ya adenu atutu nchi ajrado kene gere azamu wa bu obe nyame fivia we ya chimegbe osuso miti o maton ka fi evado ame igbo olebe na yi na ajrado a obe tufo joya asamevo ye chiji konu ado de gere azamu kwa mesame lakpo maumele opogo amli ma po o nkata olebe mi ma nte wa soro nu le mi ano ne ogbo ega ne pastor repenya be ma va ime church ye o kwesi ama fi anu amu ne hunore pe mayi kake hunore gbo na be togba zuma ne va igbo ima na mo afi anu ela be ne fi anu amu mu kuma ko imega le ndeke pogo mbe kpora ela ba mi obo nkume aba ko ma glo verite no ela be gbedasi onye na mbere gbedidi avana be gbogbo le gbogbo na be egbe amesu yo pe chami me loreji hambe eya na o na be gbogbo pe chami les régions sociaux dit peut quoi gbogbo pe chami obe me lo be madu chami na yo be me lo be oboke fifia yo na mi ma de fi ama na gbogbo na duko nyemele jiramo na mere po onyo a togbe plekredi no you na wale fine vogbe amo fie wo le gahoreta amo va tuna bo togba zuma nu ya na le ko le a enyo e mesdames les maharetwe ni so amere studio kle ha ameyi le tepale nu chakama ayi me ele do ko vuvu mi pa be jibe aba so le gbonyo be amarova na gado ko ji ha ko be music nyo egberare ye tana mli mama wu gbolonya no wa ejebe na ne duko no wa jejeshi me gagbleto more ke jibe ne avanye gana yo kake ne gbleto nyate pa pe moji a anofo me akoga me gblobe de fia yo de fia nyebe mi atogbo ma mli ma yo za le Egypt a ave ya me ovati yebe tepe ma mi ato tu tepe ma do le tepe ma tu do ebe gbolo fuma be mi o la bawe mbe ebe mo va galo si wa te wa ka ke wo fe dono me ko ante wa wo ka ke fi mi je gome ke mi nya ba mli mama wa ele fe dowo ye obe na yi de fi amela agochi me du apete le yame we le busy le yame ka ke la nyigba e me fa gla abe friji me agochi me to le video apoke owo no da si e blenye ya nya te be glomele ne deje si ya ne onyo a nya didi va gome
miatro no active nya nu ikamle malawo yeta hae bi jina be amle mama walelo amle mama walelo amle mama walelo nuka goma vo nuka e mavo amle mama walelo amle mama walelo amle mama walelo nuka goma vo nuka ya jingona amle mama wale ao amle mama walelo amle mama walelo nuka goma vo nyato gbo ma wa amle mama wa onyelo amle mama wa onyelo amle mama wa onyelo nuka go kija me pe ma wu amle mama wa onye amle mama wa onyelo amle mama wa onyelaro nuka goma vo ha yeta me glo na bena mawi kemi yona ela mesia meme havine je klore vedugbo na do ago ojiton wa bi obo wa mekai ya abonu ikele fude no wa wo se chidia o ma podi o ka kemi yo mi kotobe mi achaka anu ye mi adome gble mi le fupe le goglobe na de mi atogbo menu ade mi atogbo me vodu ade enu yo o gale hafia wole kakele Israel view me zonyo do ye ope ma uglo na obe gbedodora pele vosade keme gale yo domoa ye le fude na mi o ha gbabe mi dukota mi atogbo pele obe ma wo troko re mi be yo ma ga se mi ape vosade ko uebe atenka taun na vodu voma vamo vo amede aso jijipe abakata un mauma wa vamene labe amema le konyi kakedo komenya moyi wato oglo le bibla mebe oba mgbogbo ozomo gbaja wo ire chotrome ka mego yo to mo buaja wo gere jijo kokko me egba no be am roba shafio wa somo a o ma somo re agbelemojo o ma so mo re tomemojo fi amehao amoso nati pleto ogbona fi mo over so na moro ye wo chi na jome ye wo le na mo ho obe galosi vone nyabe keshino nu de iso wo be fiafiole yakodo junction edoto gbememo eva doto hodikope kakadava fia mejato agbo fiafio nu havai numa yo gbo le bibla me le via bena ne kose bela si o ha megana meneke ne ga dodi na o be kose a ye lolo wu fuma mawulo agede tete pome la be fuma ya me osugbole a enya nu iwo dire to me have you le church ya le ja hallelujah no vi o me jime magbo na kiki ale mji ya be ejebe mi nyon le mi adoko me la ba mli magbo nu ikajo vai le pays vai nu uke kavi migere pe akpeve ku bla voto me be chire jawaja e chala glenu agle gana makpare ka egbe o le wo dio mo be togba suma glonya me o me enye egbe o amli me egbe na ami me gale gbogbo na mbe le be am go mejeje be ame aso de cafe amo ato na chike ame amla nye laku vo fe ame mi je a la be fe aje go me so le ti wo ameke be ejo jabi ejo la no nu gble ye la jajo kaka ga dasine efe ime mi ja deme le chi ewu a kenu ika jo ma ye ta ne megbeto ele a ne pe aje go me kaka gbenya ro le chi aseke me nu egere le chi wa me nu yo je jojo ko a nya be nu ma ja jo le pe ike gbona me e mo kata nu so soro onye eje be na soro nye gbogbo me nu ko anya nu yo ja jo kaka mi mele je